Pozdrav ekipa, evo imao sam nekoliko upita o opremi koju koristim za lov lignji, pa sam odlučio snimiti jedan video o tome. Ukratko, lignje lovim s obale na poprilično plitkom terenu, najčešće sa dva štapa. Jedan štap je stariji Damov model, inače korišten za spin, lake akcije do 15 grama, te na njemu Unity UTF 35 mašinica. Uskoro kupujem neki novi štap umjesto toga, pa neću nešto previše pričati o njemu. Drugi štap koji mi puno bolje radi, puno dalje uspijem baciti s njim i puno više ulovim s njim je Salt Sniper Egi od Sakure, 244 cm je, te s njime se mogu bacati kosavice veličine od 1,5 do 4,5. Na njemu također imam mašinicu Shimano Nexave 2500. Što se tiče samih štapova i mašinica, mislim da bi to bilo ukratko to. Ukoliko vas nešto više zanima, slobodno komentirajte, pitajte u komentaru, odgovorit ću vam rado. Što se tiče samih skosavica, ja skoro pa uvijek koristim skosavice u DTD-a i to veličine broj 3, znači trojke. Najbolje su mi se pokazale, najbolje rade, najbolje love. Dva najbolja modela po meni koji najbolje love, barem ovu zimu, ovu godinu, su DTD Ballistic i X Egi. Što se tiče najlona, tu ne kompliciram previše. Najlon je debljine 0,25, ne mora biti ništa posebno i na kraju ide kopča. Kopču također koristim od DTD-a, najčešće ili neku sličnog oblika kao što su ove. Pokazale su mi se jednim od sigurnijih i boljih, kako za lignje, tako i za spin. Ne pucaju, ne otvaraju se, a i lako se stavlja skosavica na njih. I to bi ukratko bilo to. Uživajte dalje u videu, slobodno pitajte ukoliko vas nešto još zanima, komentirajte. Većina tog je snimljena po mraku dalje, bit će par ulova. Nadam se da će vam se svidjeti. Uživajte i pozdrav! A, 3 lignje i sipa. O, čekaj. O, ovaj čak i lepa. Moment.